het is dan misschien voor u een eer om met deze delegatie vanuit de Eerste Kamer, de Commissie Koninkrijksrelaties, van gedachten te wisselen. Maar het is denk ik een nog grotere eer dat wij als parlementariërs met de hele Raad van Ministers, op één uitzondering na, maar dat zij hem vergeven, met de hele Raad van Ministers van gedachten kunnen wisselen over actuele onderwerpen die de relatie tussen Aruba en Nederland aangaan, of de ontwikkelingen in Aruba. Wij zijn een commissie met 15 leden en 2 uitmuntende leden van de staf die ons natuurlijk voorbereiden en begeleiden. Het zijn allemaal mensen die lid zijn van verschillende politieke partijen, de 15 fracties uit de Senaat. Maar we hebben één ding met elkaar gemeen en dat is dat we een passie hebben voor het Koninkrijk, dat we het beste willen met de Koninkrijksrelatie en dat we daarmee ook natuurlijk alles uit dit bezoek willen halen wat mogelijk is. Awe ministerat a reunir com a delegação com a de Eerste Kamer de Holanda. Que trata aqui de 5 membros do Parlamento de Eerste Kamer, que forma parte da comissão, comissão fijo para o que está relacionado ao reino. Nang visitamos e em 1 para 2 horas na reunião que nós estamos nós fazemos uma apresentação, nós damos snapshot onde a Aruba está para agora aqui e depois nós escutamos a pergunta e nós damos toda a informação que nós estamos aqui. Sempre é importante para dialogar com o parlamento de um país que está tomando decisões para o que trata a Aruba e no caso que é muito importante para ter informação correta naquele momento. E essa é nos meta, é uma tremenda reunião, porque veja que nós temos ouvido, nós escutamos, nós compreendemos a Aruba sua posição. Claro, nosso papel é o tema de refinanciamento de EDB em Holanda. A maioria da Eerste Kamer está de acordo com a Aruba, com Holanda não por cobra é 6,9% aí. Professor Nicolai, por exemplo, visitei vários vezes em seu debate, mas outro membro da Eerste Kamer também, a repetir isso e me tem toda fé e confiança que nós ajuda nós na luta aqui e que no fim do dia nós logra para baixar o interesse aqui de 6,9%. No fim do dia é importante para ter uma boa relação com o Instituto Nacional, que está trata a lei que tem a ver com o nosso país e para sempre a reunião aqui é muito importante.